Wel, mae yna 2 bwynt rhwng y Seintiau a Cei Connah. A'r capten Morris yn ei chwipio dros y bar, a maen nhw'n dod yn nes ac yn nes. Mi dyla wedi sy'n gadael y bel y lawr rhyw hanner llathan arall, a wedi sefyd i gael mwy o reolaeth ar y foli i daro'r gol. Hyfryd gan Eiron Edwards i lwybr Draper, nôl at Eiron Edwards. Mae'n mynd i hyn! A na chi gol sy'n ateb unrhyw gwestiynau. Y Seintiau Newydd yn yr ail ore. Anghofiwch hynny. Eiron yn rhoi, Eiron yn derbyn, ac Eiron yn gwneud y gweddill. Mae'r Seintiau Newydd ar y blaen o gol i ddim. Wel ia, am sogliad y fanna i ddechrau chwarae'r 1-2 efo Draper, ond rwan, unwaith yn cael ei allan o'i draed, mae yna un peth ar ei feddwl, mae'r pwetri i fod droed na, a mae yn y gornel ucha, y rwyd, cywirdeb perffaith ganddo fo. Owen, allan Wilson. Wilson, gormod ar honna Cabango, sal gan Cabango. A mae Cabango di rhoi cyfle i'r capten, a mae cael ail gyfle, mae Morris di methu ddwywaith. Wel, am arbediad gan Harrison yn y gol. Mae di Morris yn mynd llawer mwy, mae'n mor agos i'r gol, mae'n meddwl sef daro hon yn gywir, ond dwi'n methu cadw honna i lawr yr ailyn. Mewn y hi gan Lawrence Wilson. O, Cabango'n oedi! Ac Owens gafod y cyfle. Dwi'n meddwl bod Owens di disgwyl i ddod ato fo. Wel, o'n disgwyl y chwib fynd. Mae o'n i droi defo, ond os a ddim dal esgus. Blaenwr ydi o. Cabango. O, ardderchog gan y bachgen ifanc ni gael ei groesiad mewn hefyd. Ac Hudson oedd yn dal i fyny. Mariet at Mullen. A da ni'n gweld llawer gan Mullen. A hwnnw'n groesiad da! A mae'r amddiffynwr Hudson di rhoi ni dros y bar. A mi ddyle fod i taro'r targed. Mae rhaid fo sgorio. Mae wedi neidio'n gynnar. Dyna oedd y gyfrinach. Mae Draper reit ôl. Mae'n edrych am e'n agos dio. Dwi'n gwybod os nad o weiddi. Mae rhaid nhw gael hon yn iawn. O, mae Harris di gollwng ni. A rywsut, mae'n adlamu'n garedig. Sut mae'n bethau hwnna? Mae Holland yn dod fwy mewn i'r gêm. Na chi basi lwybr Eiron Edwards. Allo gyrraedd cyn y gol. O, gall! Eiron Edwards yn sgorio am yr eildro heno. O, mi oedd na bas wefreiddiol gan Mariet. Ti'n deud y bas na wneud y gyfle, de? Dwi yn cytuno i radda, ond yr hediad na wneud y bas. Hefyd, mae o'n gweld ti, ia, mae'n gorau cynnyrchu hi ar eiti o'i flaen o'i fod yn redag i fewn, ond mae o'n amseru un ediad fel arfer am berffaith. Mae Eiron yn curo ras, mae o'n mwy penderfynol na dampu hefyd, a wedyn mae'r dasg yn un hawdd. O, wyddach chi be! Mae Hudson i'r hoed i'n hwyd, ac yn sydyn, mae'r tîm sy'n ar frig yn uwch Gynghrair yn cael ei chwalu. Mae 2 i ddim i'r pencapwyr. Wel, mae'n union rhywun bel bron dydy gan Mariet i'n postyn pella. Edrych a mae fyny'n gynnar eto. Dydy Owens ddim di dysgu wers o'r un gynta. Curtis Byrne. A mae Byrne di taro pêl dda i mewn i'r cwrt. O, dier, Eb. Dier. Cyffyrddiad cyntaf Byrne yn braidd y cyfan. Does am esgus na, mae o'n gwybod hyn. Ac mi dyle fod i sgorio. Llawn gyfeilliadau, faint mor bwysig oedd y fuddugoliaeth yna chi'n teimlo? Ie, da ni ddim arfer bod yn ail yn y Gynghrair, so oedd o'n neis i ennill a mynd i'r top eto. Scott, let's start back at the beginning. That first half, you had to battle your way through a bit, didn't you? Yeah, of course we did. It's always going to be tough. We expected maybe man for man, whatever. I went to watch them Tuesday, and they're very, very strong, direct. They dominate the game. So I said, look, you're in a battle tonight, and make sure we come on top. But after the first half, we knew that we could tie them a little bit and maybe get more chances. We come with a game plan. We executed it. We dominated.
We had loads of opportunities to score. We didn't take them, they did. You know, I can't sugarcoat a 3-0 defeat, but listen, we're closer to them than we have ever been, and you know, we keep improving. We add 2 or 3 players, and we'll keep asking the question. And do you feel that this makes you even more determined now? No, absolutely not. I can't be any more determined than what I am anyway. You know, we've got to make sure that we go and keep the pressure on. We keep winning games of football, and then when we come and play them again, we keep asking the question, and eventually when you keep asking those questions, the answers will come. You know, because like I said, you know, where you think where we've come in from 2.5 years, to be able to put that performance in tonight, forget about the result, forget about the 3-0 score line, to be able to put a performance in like that tonight and ask so many questions of them. And on another night, you know, it could have been a totally different night, but that's football. I get that. So we'll go away and we will keep improving, and we'll keep coming back and asking questions, because as I said, that gap now has closed up massively from where it was. Ni'n mynd i edrych ar y goliau yn y man nawr, ond goliau arbennig, mae'n siŵr bod ti wrth dy fod dy gyfraniad di heno. Ie, mae wedi neis i sgorio gol a i sgorio'r ddau i helpu ni bod i'r top man. Do you feel that you've sent out a statement this evening? Not really, no, because we haven't changed. We don't change anything. I think the fact that Connah's Quay have got stronger, improved, and obviously their chairman's thrown a few quid at it. You know, he's looking to take us off that top of the table and to push us all away, and it's only good for us. It's good for the league, and it gives us a competitive edge.